It is a Balia Bangir intiman na denggen ti report manipod kina Idol Bernard Ver serbisyo iti Lawag City General Hospital akat syempre mapasaya at itatakat sigon kini Mayor James Brian Alisto Alcid mga idol. At yung report manipod kina Idol Bernard Ver. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Bernard, please come in. Nakatutok iti sa lunat ti programa ti City Government of Lawag kadigito nga gundaway sigon kini Mayor James Brian Alcid. Nang nangruna ta agsubsublin digiti pasyente nga nabayagan nga kabutbuteng da wenno makaamak na iti sumrek iti Lawag City General Hospital kapag digiti madamdamag nga serbisyo nga saan nga napintas iti naglablabas nga tawen. Kapag ket adunto pay iti mai-plastar nga gamit pagaramanan iti winoramit pagaramanan kay iti nagdumang laboratory equipment para pelang iti nadakamat hospital tapno mapas mas saya at detoy ken kastapay maikapay ti pondo nga detoy ket suportado iti met kongreso babaen pa lang kini Congressman Sandro Marcos. Iti pondo da nang nayon tayo amot LFC Jack mabalik yung bagat amot ng adu ako kumbaga talagang in focus tayo iti drugs and medicines and social services. That's one also LCGH yun lang inayunan tayo ako. Kamusta yung operation at tansa? So far ako number of patients growing in terms also with the gross sales services kaya ko sabi hindi servisyo ako it is growing versus last period or versus last year ako. So hantay mit ibagbaga nga we're doing great but we're doing better versus this certain period ako. We still need to improve pa. Maka-break even na tatlong kamantong so? Hopefully dami pa yung one quarter tayo ako, dami last quarter tayo based on DJ projections. Hopefully noon man mahit at least tekunako it is still way better versus same period last year or versus the last quarter ako. Services can digiti anana sir the mga laboratories kompleto tayo. Hanpay ako, we still need to improve the services. Ang kung ibaga na 100% perfect da kasi nga ro da dumay pala ti reports kada tayo na ada pala lapses ti LCGH. Yung digiti ako, we need really to improve. Tekunakon basta ti target sustainable da sa self-sufficient da nga handa mapunduan so that's the target ako for next year. So DJ pasenti pinagsalita ni Mayor James Brian Alisto Alcid. Digitoy nga pakariknaan to iti nalukay kay nasayaat nga galing self anong tawagan ay iti self-sufficient ket naging mangtedton iti no dati garawen dati pondo da iti parang pasayaat iti hospital at mahugin to dati iti tawen 2026 at marigatan kadete nga tawen gapot isupe lang iti panagkamat da iti nagdudumang nga pondo nga dati ket no ana tinaibati idinta nagtugaw akas mayor iti Lawag City iso tatay iti mabemben until nga malpas iti last quarter kadete nga tawen 2025. Marignan to dito nga panagbalbaliw iti Lawag City General Hospital ti umaya tawen 2026. Manipod iti opisina ni Mayor James Brian Alcid para ti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN.